Yebo, ingane wethi impela sibona lapha ke injabulo ke ebhalwe emehlweni kubathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi. Ngengathi ke besalindele ke umsebenzi omusha walo ke igcwamelisha nokulindele ukuthi ke uphume ke ngayo ku-12 ke ntatha ke emahoren ke athi ke akabe mathathu ke nokudlekayo ke ngaphezulu. Hayi ke ingane wethi impela lapha masikhuluma kakhulu ke ngicela bangane ngibingelele. Kuyona ke Mboso City MTV City nje masiqala ngane channel yake wenza kulungile uciphizo subscribe na notification bell kozithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane wethi impela sibona lapha ke injabulo ke ebhalwe emehlweni kubathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi. Ngengathi ke besalinde kona komsebenzi omusha walo ke igcwamelisha ngaphansi kwamthendeni ke SK. Kanti ke wengane wethi impela kona ke lo msebenzi ke kulendela ukuthi ke uphume ke ngaye u12 ke entatha njengoba ke sesibala nje amahora ukuthi ke impela wona ke lo msebenzi ke uphuma. Kanti ke wengane wethi impela abalandeli ke sebevsane ke baphuma ke ne hit song ke kona ke lo msebenzi ke omusha lapha ke ephelelwa ke intokazi ke uMahu lapha ke bethi ke eDubai. Hayi ke wengane wethi bathi yabona ke lana ke asidingeke kwa navigator asidingeke kwa GPS uthi ke sibone ukuthi le hit song kodwa ke sesivele ke siyazi bafowethu impela ke basho njalo phana ke balandeli ke nabathandi ke bomculo kaMaskandi ngenkathi ke besabhenga bovu wona kumsebenzi omusha wecukama ke elisha. Bafowethu ke ngithi nje mina ke ake ngehle ngobonda sisawubhekile wona ke lo msebenzi kozophuma ke engawo ke u12 ke entatha. Hayi ke bafowethu ke ake sehle ngobonda idibana yona ivideo elandelayo.